Ni mugunda wa eka 16 na uria ukoretwo na ndugamano gatagati ga kambuni ya uthondeki wa thimiti ya East African Printed Cement na mathikuota makiria ma ngiri imwe aria maikaraga mugunda-ini uyu mwena wa Athi River. Mugunda uyu ukoretwo na ngucanio kwa ihinda kuma riria kambuni ino yaheanire notithi kuri mathikuota aya mathame mugunda-ini uyu undu uria umatigite matari na wiki. Riu Atongoria a Machakos matongoretio ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ni maingirire ndeto eno makiuga aria maratabania njama ya kuhamurithia mathikuota aya marenda kwiguna o ene na mugunda uyu na gutiga mathikuota aya matari na uikaro. Now lease yao imeexpire. Kenya Commercial Bank wanataka pesa zao na wanatumia hiyo kama sababu ya kuja kubomoa manyumba na kuharibu maisha ya wananchi wa Kenya. Ni makomithitie ikinya riu makiuga matigwitikira mathikuota acio kweherio mugunda-ini ucio gutari na handu hangi maronio ha guikara na kuria thirikari ingirire ndeto eno na gutuithia ndugamano eno. I recommend to the president should go back to the cabinet. In effect, I want to recommend National Security Intelligence ije ifanye kupekua who has been doing what. Nani ameiba ardhi hapa? Shamba ni yetu. Na ile tu nitaomba ni kitu moja. Kaunti tunajua tuna viongozi. We want to see the governor here standing with the people. We have the statistics, Mr. President. Don't be misled. Mr. President, come around with His Excellency Kalonzo Musyoka, mwende round. Uone, wacha kupitia kwa barabara tu. Kwa utoa watu alafu unakimbia. Kuja ingia kwa mashamba uone vile tumeenda round. Nimoritie horo uyu kurorwo na kinyi na kihonia gia gutura kiheanwo handu guikaraga na hahu o ati matingikuria. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta wa Nyuthe.